Dalam IG saya, Oh, banyak makan. buatlah mukbang sekali. So, I nampak kan your IG post banyak betul gambar kucing. So, you memang cat person eh? Mereka macam ada connection lah. Tapi saya tak ada kucing. Tapi siapa adik? Adik adalah kucing seorang penduduk di Kembangan. Bila kita jumpa, kita connect straight away. Oh, so will you pelihara kucing tak? I will if I have the time. Kalau boleh pelihara, nama kucing tu apa? Abang. Tak tahulah. Tak terfikir. Lepas tu, you also acting minister in charge of Muslim Affairs. Masjid mana yang lawa kalau Sat nak ajak Kak punya kawan-kawan kan, Masjid Hopi? Saya akan recommend Masjid Al-Abdul Razak, Masjid Mahidin. Mereka ni saya panggil masjid butik dan mempunyai keunikan. Semua ada keistimewaan masing-masing. Kalau gitu kan, I go solat kat Masjid Maidin, lepas tu makan mi Maidin. Makan tempat Raima Eating House. Sana dia punya kuih tiaw goreng power. Kerang, ada? Kerang saya tak pernah makan. Saya makan ayam je. Okey, saya makan, saya lepas tu review, lepas tu let professional. Okey, saya makan dia punya kuih tiaw power. You also senior minister of state untuk Ministry of Home Affairs. Kalau partners kita kan, kasih silent treatment, itu like macam security threat tak? Silent treatment tu security threat. Macam nak tackle. Saya tackle mesti belajar teknik macam secret agent lah. Ini way above MHA. Ini adalah bagaimana kita boleh mendekati, menghormati dan juga menjaga hati seseorang itulah. Oh, saya rasa kan Prof should join a new ministry. Ministry of Roman Cinta. Alamak. You kasih tip macam-macam gini, you need to add one more in your portfolio. Masya Allah.